Mubango wa kunyihia gikiro kia university ya Mamange na nginyagia thukuru wa guthomithia kothi cia moko niguo utumurite ngucanio ino, aikari a Mutomo makiambururuka na kuregana naguo. Kuria thirikari kuratuika mumbunge wa guku Gabriel Kagombe akoretwo na njama ya gukinyaniria undu uyu, ikinya riria aikari mareganite nario na njira nene, makiuga ria gucokia mihango yao ya uthii wa na mbere na thutha. Ha ena TVET kigajo ina TVET ngenda inayo darugo waga karatu ikuo university tunashigana thini wa Gatundu kamu wetu ndigwa kaniko karedwo gathie. Those propagandas that are going around that we don't want the university, they are not from the land owners, they are not from the residents of Mutomo. We want to say no to anybody who want to take away our development from this area. Agron turenda kihoto ndugo ya ne hokihoto kingionekanira no kwandika uthie uge maundu atigania Kagombe areka aitatusaidia na tondu mwe haha ri inyuĩ mauga murenda kurihwo university yako riu ningi gikararia ndio. Ngucanio ino niyo irehete aikari hamwe mucemanio-ini uyu na njira ya kuiguithaniria makiregana na mubango ta ucio, umwe kwa umwe makiritha uria gukinyanirio kwa guo kungi macokia na thutha uthii-ini wa na mbere. Haha Mutomo ino niho JUK atiagirwo ni gwakwo hakigiona ngucanio oro icio uraigua guku ngucanio Kenyatta akinoga akiuga iko mutikwenda kuneana migunda yanyu ri ni rore Juja riu taoni ya Juja na ya Gatundu ni rikwĩkoragwo inene. Juja ni Kanairo tondu Gatundu tuturagio ni kiganda kimwe uria ndimwirire tuturagio ni thibitari ya Gatundu, there is nothing else. Gatagati ka ngucanio ino oho, aikari aria mahutitio ni kwaramio kwa university ino ni matetetie thirikari ni kiria maugite ni gucerithiria marihi mao maria mabatie kurihwo thutha wa kurekereria migunda yao kuri thirikari. We are the land owners, the 186 land owners who are affected by the Kenya Gazette. 177 have ceded and have accepted the university to expand, but only 9 have rejected. And we are willing to give them an alternative land so that they can go to those lands instead of opposing the university. Mumbunge wa Gatundu ya muhuro Jiji Kagombe uria wikinyitie mucemanio-ini uyu gwetetera ahoete aikari kwa kuhurithanio ni ateti, akiranira gutindika marihi ma aikari niguo kuhe university ino kamweke ga gukura. Mundu ndagatuhuthire ithuĩ gutuhurithania twage maendeleo. Koguo NLC na rutha rwa kuriha mbia koguo tuitwethe mbia haya nie gwitikania na inyuĩ. Makiria maene migunda 180 nio mahutitio ni kwaramio kwa university ino na makoretwo magitia thirikari kigina kia muigana wa ciringi bilioni 2.2 kiria Kagombe ugite ni egutindika gikirwo budget-ini. Mnaona Thika paliko na mnaona Gatundu paliko, inaweza kuaje ati sisi tutakataa maendeleo? Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Mutomo gicigo-ini kia umbunge gia Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Ndung'u.